my Mensah asem no kura wa ka ni nyina kura dada nto me bie mago because de ye nyina ne se ye de beto aba ama asomdwe aba oman Ghana mu kura ye mpe oyo ne bia ede be ne yetutu mrika se chinchina Ghana card ya ye sorry card ye de to aba se ye no de ye mpe ye to agu na yakofa foforo na ya sa de abeto aba na no ya 2016 ya ena ye wura John Dramani mama aban no sabre no electoral commission no ho ye wura ye maame Charlotte say omo kotena say ye pese ye card ya ye be hold no for 10 years yeah aban bo ka about 80 million Ghana cedis yeah mo ba ya pe ye be ko 2020 ye mo so enu nyina nye ye san ko ye foforo ama no so mo ma ye fast about 120 million Ghana cedis ye de ko ye nyina ne ye da ye so ana se ne ye yi ni se ya dwene ne se enu so de ye be ko be mfie du kura we de enuru ba bia wo mo se ye san ko to ntwene na mom ye mfa Ghana card enko ana ye de beto aba ba bia de no wa ed no enu nko ana ye de register ye de to aba aden ena card ya meme ye Ghana ni ti just on pese ye kire ye nse se wonkura Ghana card dia wonye Ghana ni ana menu awoman say identification oh enu nko ana ye de identify ho se kire se wo ye Ghana ni passport ye mfa kire se wo ye Ghana ni I ukuta passport ukuta birth certificate ma wo ye Ghana ni why se no de mo mpene so na se je se Ghana card nko Ghana card e bada bay ukọhwe kura so anya Ghana card you say ECOWAS card ai enti minim citizen and non-citizen ya yenuanum MPP fo ayire ye ho den se chinchina je se Ghana card na ye de me obeka kire me se nye MPP na emu me je Mensah ene ne electoral commission say o mo me pese me ka kire say ya o makote o machi aye MPP te je Mensah chi how oh o my abatuo ye nto ne da ye de to abawu before during and after ye hyehyeye no kura de ye nyina no so se abato nti ne ye mebo asa nya no anka Ghana card na nye force se chinchina o se ye de ahoma so ye kon se obia anko na mom ye start o pese wo weni a o start na wo hyehyɛ saa nti eno no wo mo start a ye hyehyɛ de ba no because onim se minua bi o wo kasiti de o oyira onya kasika emfa ma district center ho that's right and now ko je card no so kura so onim se border so 2.5 bi kura je 3 million me ma mi bi ba ha region ya me se me de no ko o mu de e ko share so obenya 3 million dia na busan say na da Ghana ka se ye free no ka chem so contractor bi na ya de no de wo kam no kura kire na ban kura nya sika ntua kenate fa ka sa asem wi o man o se ya print over 3 million so wa ka se bi go sika ya di betu yenti no aloko meboa na se ye wo se sika ni bi dia aden na mo me mfa nye eniema aka ene adwumayefu osu oti man mu o man mo bi esu de enti na o se yesa akoboka 2020 ye use 120 million Ghana cedis ene se ye ya hwe be ko be 200 million Ghana cedis aden na se sika ni mfa nya ade foforo mfa mo man o man wa busa ho aden e de ni chinchina twansa chinchina atwan why ti me say MPP for hye je Mensah chi eno omo mu piepia omo ne si ya ne de me nyini se omo beji atum sa constitutional instrument no I don't think se beba so adan na office omo nyintum oh ya wi ataso masa ya dwene Ghana for ho dodo no asa de wa start ya wo no prelims no o kan o see Ghana for bebre aye frɛ omo na ye chichire no nipa ne ye chichire ma wo mo ye chichire de ama Ghana for eti se Ghana for nyina etwa adwadwo se ade na ye be ye no ha masa hwe ye start ba ko na ye ye start no an hwe nkrofo na ye kosan lie bisi bitimi sora homa chi no mienu kosan lie ebi obebe fie ne be no nan anwumre no nan Ghana card ya no wo pekeke why but with that no as you do Sesia no statistics show 15.5 million Ghanaians are holding the cards. Though Omar registered 17, but 15.5 Ekuta card. Almost 3 million. Almost 3 million in Kuta card. Good. Now, what is the guarantee? So, register that is another issue because
ebi be attain the age of 18 next year. That's right. And not this year. That's right. What's our be more call register? Because only to 18 now, or person to about first time voter. And you are not so by registration now, edu 2024 no nyane card. How do you also say so man into aba? And also say another issue. Continue where busam. Yes. Go minim rational. Ni entrance because last 4 years, yes, 2020, me could take voters ID card. The chile say me ye Ghana ni ma me di to aba maamu. Omeyi ma omeyi na ye kwaso ana ye chichiri. Yes, sir. Ade na me ntimi nkofa sa card no ensa ma me register ne. Almost obi omum pese we be ka se na ye wia we no Ghana card ne de. Ye wia hwan? Obi ntimi mfa mine obi a me hye meto aba because more na we are minors beshim political parties. Kwala woni si eni de ba oguta Ghana card dia onya 18 a ontumi ma me register. Oman. Yes. Ghana card na me kura me nyini. Onye Ghana card no kura ni. Me nyini ni in the sense ye tikura mu ye ka so obi a betimi a register ba ko. Ba na nsensem bia ye tete e bia timi a register Ghana card mi nu. Ghana ha. Na wonte. Why not to register Ghana card mi nu? That's only woman you. David, it's not possible because your biometric print. You see facial identification. Yes. So it's not possible. Oh, nobody can have 2 Ghana cards. 2 Ghana cards with 2 different names. Well, and also picture ne de nipa kro no a e dey na nsa kan. Eti me say me Ghana card no credit to aba no me nyini nini. You see, Ghana bibie no ayeya and we ase kura me fa ne sa bibie anye perfect. I agree. Enti say wo see minus ubetimi awuram eye meme ne wo na wo se nyina ye hwese ye be prevent saade no. Yes, because eno ne be di nyina ye wu. Because Ghana card kura me di akwala na okọ na kafra che wo ye twetwe kan se akwati ya na se ne ho kire se we onya 18 no a be den no determine. Because and then crofo bebre fa kwati kwan etimi ye birth cert passport with different. Yes, it is eno de betimi free mu a eye meme ne wo na wo se ye nyina ye hwese ye be protected. Yes.